aduna saigi ngasi gi tawri poche political drama ne hai tare hoi sakar sembagi process ti leramgani leader khan mangamdri aduna miyam da sakar sem dore na aina sem dore leader khandri aida sakar semani mayam kai wabiru no aija habir kano sine khoina CSO moina haining is ko leader khan bal reganda NBN bula ko ji in kano da kari base news channel India gi news channel amadadi NBN singna mu oidore na haibadagi mayam je loi kharauri ra pakhanari ra amadi lai hai tai ko asai biren nungsi ba kambu amana harau ba hai tai ko the 3.0 starting soon ga thagana yaure mayam je ko adagi nungsi de kambu na mu kamai tawni ga thagana khoi kok sa dori internet thing banu pa do kai na ga hai bi yaure ko adasi masigi poche kano ne akoi saida gasai social media ni na ko masi yam nungai ba hayam lai raja ne hai ba ko ai BJP gi su masagi media gi team am lai lagi BJP hai je kanano khoi loi kangi RSS na group am lai BJP manungda aduga gasai gi kano gi group am BJP masagi group am lai Prime Minister Modi ga gasai gi kano ga Amit Shah gi yanaba party group am chet am lai re aduga manungda RSS gi su group am lai re media housing ji su akoi manipur da bu neutral loi jabo ani asom dadi RSS na back toba funding toba BJP na fund toba leidana ko mayam leibani aduna nungsiba nungsina dabagi angle du yang kana miyam da gasai gi akoi gi ihou si su khara kauthokina ba adagi leidana ko aduga miyam gi ngasai gi khosauna bje khara mangna ba sakar semak to re kana na ore ki yengji khochi ga ha ga koi kitang diversion policy ma chala kanda governor unar bune na ai wa kan de mai lowe ba maram di kaino kana governor da koi sakar semja ge ai je governor da hai udong na te ba Delhi jalaga Delhi da su prime minister da hai dong na te prime minister da honorable prime minister ai na su ei ke no koi 35 pullaga manipur da government am sembi ona prime minister da open letter am tha japane moi taw ji ko ai adugi kano authority du gi kano leite ba sakar sembase moi BJP party na masagi majority leiribani na party gi steering committee party gi core committee na decide tawgadamni who is going to become the leader of Manipur ase decide tawgadamni ada moi gi marakta mi mari manga amana leadership tanari ha base koi khangi miyam na khangi high level leadership tanabase ngarangan honorable Govindas na haibirakpa wai wata sinarakpa miyam gi reaction lakpa then kokomina Delhi chalaga unaruba the Ministry of Home na silakpa ngasagi wari sanabagi process ani amadana kanogi kuki gi CSO ne hajaba kangbu yauba amadana yaudaba sigi process mayam jigi leiba results sing si yenga kanda public sina politician da onjalakgi chance 99.99% lei haitai ko aduna maramoy kanda political movement ama utragadi ngasagi utragadi even example ngarangan urabani governor je kilometer taru helicopter to chalibani aje record ne haitare ko helicopter to chalibani makhadum chape ba heavy security deploy to chape adu chalibani adigi ngasi ngarang da kanogi miyam gi ihou je kam thina kanjal lage kana akhoi CSO gi angang sing adagi maru mapang sing office thongno jabiba adagi mayum da gypsy tharaga thirakpa si haure ba aduna sida moina akhoi CSO gi angang sing natraga akhoi leader sing je phajal len galo ne ko amungena boil torok ne ba tamu asa habi ba boiling water de leibne habi do ko boil torok ne ba aduna political step ama lauraga kanana CSO ga Delhi gi marak sida kanana bridging to doino hai ba poto adugi opportunity je kanona akoi gi BJP political parties na phajana lobi raga miyam gi khosauna basiga Delhi gi decision makers in siga marak ta bridge to bidraga di madugi result to yam phajaro ena ai di drama macha ma to bune ne lowe to botabu drama sina mai palaktana kari gumba lenga kama lakpa ta ga di madu politician miyam gi yam achau achievement ne na miyam ne lona gani ha bi isma adu to godo paisa miyam du di center gi loi lak state kidi at least yam da 10% akoi gi share jibo da half the state che wazari ne ba duna paisa mayam halle ba state gi ko si lei bani na afa politician puthok ba na traga politician me am gi wakalo nung pa si de ai si de song do ma de until and unless akoi gi da economy gi oiba achowa ngasi thoi ba ihou sumaina Manipur economy se akoi 25% de akoi khut le hen gani ga ne ihou ma tawakanda adugumba ihou duna adugumba ihou de tholakpa adugumba kai hani per capita income je angala la kanda akoi gi state ki oiba region gi wakan khanba politician khara tolaga madugi backing dagi akoi na thoi ba politician ni akoi na finance to bangam bam change ba ko kuki gi hojik lai riba gasai gi politician me am se
मोई मिट उछलगा याम नमुगा फाइनेंस तौगा मिसे मोई की मनिंग द लेबा इकोनॉमिकल एक्टिविटी मैम दुना तौरीनेबा अदुना मोइदा इम्पैक्ट केम लेतेबा अदगी अखोई गिस द लेबा पॉलिटिशियन सिंग सिदी ngasi मिनिस्टर वहनदबदा ngasi थिका सुहनदबदा अदगी ngasi अखोई की कयानी डेवलपमेंट वर्क से तौहनदबा कांदा मोई की ngasi की नेक्स्ट इलेक्शन लेपगी कैपेबिलिटी से अदुगी मति हंदेबा मरमदी ngasi मा हजि पौनम चौना इंडस्ट्री मिनिस्टर ओइरिङैदा थाइना अखोई आंगां ओइरिको याम कन खंगुदि नते अदु मतमदुदा अदुगी ममांग मतम अदगी एमपीपी की मतमदा अदगी रिसांग पाबुंग रिसांग ओइ चीफ मिनिस्टर ओइ मतमदा सोय मतमदा सेमगिबा इंडस्ट्री सिंग से मणिपुर दा अमबौ सर्वाइव तौदेबा हजि अदुना इंडस्ट्री तो सर्वाइव तौरक्तबनिना इंडस्ट्रियलिस्ट सिंगदुना सरकार की पॉलिसी से इन्फ्लुएंस तौगदबनेबा इंडस्ट्रियलिस्ट मैम एंटरप्रेन्योर मैम जिना सरकार की पॉलिसी से इन्फ्लुएंस तौरकांदा मणिपुर चौखनबसी तौब दरकार ओइ तुरेन इरम से सुमाइन सेंगदबनी बाजार से सुमाइन लेगदबनी टूरिज्म की सेक्टर लेव एंटरप्रेन्योर सिंगदुना टूरिज्म की ओइबा मागी ngसागी वर्ल्ड टूरिज्म एरिना दा मणिपुर से कमाइना टूरिज्म मैप ते यावनगदगे गाइसे मोइना खंगदुइनेबा पॉलिटिशियन कै ngसाई अखोई जो हाइबिरमे तामोना को तामोइमा हाइबिरमे पॉलिटिशियन की कनो से IPS हो IS हो ताजो मोई की जगह से लिमिटेड ने मणिपुर दी येंगो नुवाई से कमाइन तौगेदा ओजा ओरंबा अमना नत्रगा IS ओरंबा मा IPS ओरंबा अमना मागी ड्यूटी टेनर गवर्नमेंट ड्यूटी टेनर दो लोरे कांदा गवर्नमेंट की असोइबे से याम हायरकपगी सुमाइन तौरदी फादमनी गायने याम हायरकपगी टीवी टॉक शो दा ngang अदगी कनो दा अखोई कहनी को पब्लिक मीटिंग दा ngang देन एंटरप्रेन्योर की ओइबे प्रोग्राम दा ngang याम फजन चनेयबको अनटिल एंड अनलेस मणिपुर बिजनेस तौजरिबा मियाम सिना मणिपुर की पॉलिटिशियन सिंग जे फंडिंग तौब ngamdribaw अखोई अदुगुंबा पॉलिटिक्स उबा मणिपुर दा फंगोयबा अदे सोंग फंगोय मरमदी कइनो कांदा दिल्ली दा लोइन डिपेंड तौबनी स्कीम लाक्ते यादे प्रोजेक्ट लाक्ते यादे अदगी चेंग फ्री दा नफसा की चेंग लाक्ते यादे वरिबो एग्रीकल्चर डायरेक्टर से सामुकोबेना अमा लेमी अनमको अदो अंकल सामुकोबे ओय कांदा मणिपुर से चेंग ख्वाइदे याम पुथोकपगी नेशनल अवार्ड फंगलायबा अदुबु नेक्स्ट सहीदा दुम इसिंग अमतंग चावि चेंग दो जर लाउना दुम ngसाई चेंग लेरक्तबगी चेंग ममंदो होजे 40 50 55 यावरेदना को मतम दा कोई 32 चेंग लेरमिने बको पोत तांखलकपगी रि कानेबा तांखलकपै मरमदो चुम्बा फै हाबवानेदा मरमदो चुम्बा हाबदी मरम चुम्बा हाबे आथदि कैनो हाय कांदा मपान योनबदा अखोई ममन यामना फार्मर रिकवरी याम तौरे हायगदि फंग फैयेबा अखोई की सिटी स्टोरेज द सोयरकपा इरिगेशन सोयरकपा अदगी लेदना को टाइम कैनो दा अखोई की वाटर स्टोरेज द सोयरकपा देन अखोई की फर्टिलाइजर मैम सोयरकपा सी मैम सिना अखोई सब्सिडी लेवल दे याम चंगिबदगी अखोई से हेन डिपेंडेंट ओइदना अखोई की ngसाई सेल्फ सस्टेनेबल ओइबा मॉडल द लाक्तबसिनेबा अदुना होजगी हंगबिरिबा वांगदुदा होजगी लेब MLA सिंगसिना मखोइना हंदक से कई लेंगाक से सेमक मतमदा मोई वाखलोन से होंग ngमगदरा हाइबदो आई याम ब्लनली दम हाइगे मखोइ केसु होंग ngमोय सिगी मतुंग दसु 2027 दसु होंगोय 2032 दसु होय मरमदी लेंगाक सेमिबा अदि सोशल वर्क तौबिबा मयाम सिना स्टेट की इकोनॉमी से सस्टेन तौनबा इहो म फाउ ngasiबो होद्रिबा अखोइना होद्रि अदो स्टेट की इकोनॉमी से सस्टेन तौनबा इहो म होरबा अदुगी मतुंगदा अखोइ की पॉलिटिकल पार्टी मा लेरबा अखोइ पॉलिटिकल पार्टी से अखोइ की बिजनेस तौरि मयाम एंटरप्रेन्योर मयाम इलाइट केनोसिना बिजनेस एक्टिविटीज ने ड्राइव तौरबा अदुगी लेवल दो लाक्तारगदी मणिपुर की ओइबा वखन खनबा ngमकनी कर्नाटका होय सेंटर का मुंगनाबा ngमिजिनी आंध्र प्रदेश होय मुंगनाबा ngमी केरला होय मुंगनाबा ngमी अदुना अखोय स्टेट अखोय मणिपुर दि अदुगी मतमदो याम वाटली है हुजिक ओजाना पनपिबगी वारोली मतुंगिना ngसाइगी अखोयगी स्पीकर सत्यव्रतसी मयामना अदु हाइदी पामबगी मोड अमा लई हैबा वारोली थंबिरी अदुमकपु हौजिक प्रेसिडेंट रूलनी अदुमकपु हौजिक लैरिबा फिबमसिदा मखोय निफु मरीना चंगचंग लाउना लैरे हायरगसु सेंटर दगी अयाबा म पिरक्त्रगदी अमु हेक्ता अखोय मसिदा मयामगी पीपल डिमांड ने हायरगसु यागनी ओइगनी हाबगी थाजबगी ममी मसु इता तादबा सी मतंग ददी वजा शांतकी स्पेकुलेशन दा करी करी कमाई ले वजा मतंग दे आई वखन दे वजि मोय तवरे दुम ड्रामा ने लवे तमोना है आइजु एग्री तवे हाय ताइ को मरम दी कइनो है गाना मसिदा आइना एग्री तवे मरम याम लई कइनो है दे ngasi ngarang थोलेबा स्पेकुलेशन देन अखोय ये ऑनरेबल कनो हमना एक्स मिनिस्टर हमना माना nganguba CSO के गादा प्रजा दा खितंग हुल्लो दा को अदुगी काउंटर रिएक्शन याम फजन उफंग है दा ngarang सिंजमै दा नुनांग रैली यम सपदा ममिंग दि कनानो दि खंग्रे MLA दो मियामना हलन की पब्लिक से कहोगी को पॉलिटिकल क्लासिंग की अगेंस्ट लाए है पोचे मोदी पोजिशन से यामना कहनी
hyper sensitive situation nama la ko haji kui ring da chief secretary office tai che ma thok ma le hoji ke no du gi to ngasai gi ke no gi khoi gi ke no singa ta government of manipur press release tha ba tang kun tare ta ko sigi chief secretary government of manipur na masana makha da I ko da sida kai ni ge ga na mai se kamai da yam na nuai na pangthok gi ba siroi lili festival do ai ten na so mai te ro mai ra ge ko masida tang kun da Sumba Manipur State Bus ki road transport amada sumaina tawdana akoi gi journalist puwa gari ma khamaga maduda sai gi state ki maming se cover to we haiba masi gi criticism ma yam chong le na hai ko mana makha da mana hai je akoi state ki side gi instruction am bolai gi desine there had been no instruction whatsoever or even remote thought of covering the name of the state as has been alleged. This has been amply clarified by the state government as well as by responsible political leadership. What transpired on the ground would be revealed after a thorough inquiry only. State administration sina masigi report in incident se yamna seriousness when lojai hai mai je aduga incident se deeply regret taw hai ne mai je sengok warol ne ko sengok warol ne koi demand hai ta ko chief secretary resign taw hai du mak tin te taw do akoi inquiry lo kan da ngasai gi akoi myam hai ne do wahi do kitang thai do ga myam ji rang taw dana ba khara taw risu tamo ko kitang risu myam pen na hai bi ra di khara di phagadam ne hai potu ne ba ji lai je adu condition ne ba ada ngasai gi sengok warol ne adu regret taw ko le na hai bne adu taw do Sigi incident sida kanogi public pressure je yamna katman badagi political movement ama dakar oirak bagi chance sama hai ta ko chance sama lo de adaba tanja ama politician jing jina phangbra jima ai opinion ne hai ta ko personal opinion ne ai opinion ne da adu amana mu kain yenge ganda akoi gi damo je hai bi yam chumme ko sai gi akoi gi hoji ki representation hai bisi moine laga tawgadam na tewa party gi mandate am lakadam ne mandate tu metu ina sakar assembly stake claim to ga ta di akoi mi ni phuni thoiduna soi to ba che ade ngasai gi aya matam da lagnari se tamul chief minister oi to de aina salaga che vision mati vision na de ba either party president amana mangon da akoi party gi oina mana mangon da akoi leader choose to re na vision mani aduga secondly miyam moi mayam do pulap salaga akoi na si leader khalle vision mani na traga oyedori benu pa duna aina moi nifu gi support le na vision mane ba adu vision mam ju gi thang ona ma le kan ba de ba vision mam se khai to ge da governor da di adu maina akoi lengak semjage na haijaru bani governor nak changaga lengak same again Hajarubani have saying the party president duna center the Chalaga Delhi the JP Nada Unaraga Moyi party central committee say she a Pamina Kanda central committee Unarure Akoi leader Kale Miam da Akoi leader gi maming do Puraga Akoi governor da Sakargi claim to Chale and Hagadam Levo see Oyadam Nasagi Nasi Unaru Poti Engel Topada Unarakanda Nasagi Akoi Hanagi Moina Sing as I told Pada Honorable Nishikanta Haibi do Tamuni Sikanta Teko Mana Haibi do Saka we have submitted the same paper among the Prime Minister Pisan Giba Chedu Magne Nasi Pyramid Mayam Lai Hai Saiko media coverage Uzavani Aduna Sagi Nasigi Tori reports political drama Haitare Hoi Sakar Sembagi process the Lermuni leader Kanmangamdri Aduna Miam da Sakar Sem Dore and aina same dore leader country aida sakar semani mayam kai wabiru no aija haibir kano sine koina CSO moina haining is ko leader kanbal reganda NBN no la goji in kano da kari base news channel india gi news channel amade di NBN singna mu oidore na haibe gi mayam je loi kharau ri ra pakhatna ri ra amadi lai hai ta ko asai biren nungsi ba kambu amana harau ba hai ta ko the 3.0 starting soon ga thagana yaure mayam je ko adagi nungsi da kambu na mu kamai tawni ga kok satori internet thing nupa do kai na hai bi yaure ko adisi masigi poche kanone akoi saida sai social media ni na ko masi yam nungai ba hayam lai ga jane hai ba ko ai BJP gi su masagi media gi team am lai lagi BJP hai je kanano khoi loi kangi RSS na group ama lai BJP manungda aduga sai gi kanogi group ama BJP masagi group ama lai Prime Minister Modi ga sai gi kanoga Amit Shah gi yanaba party group ama chet am lai re aduga manungda RSS gi su group ama lai re media housing ji su akoi manipur da bu neutral loi jabo ani asom da di RSS na back toba funding toba BJP na fund toba lai dana ko mayam lai bani na aduna nungsina da bagi angle du yang kana miyam da sai gi akoi gi iho ji su khara kautokina ba
adagi leidana ko aduga miyam gi ngasai gi khosauna bje khara mangna ba sakar semak to re kana na wer ki yengji khochi ga ga koi kitang diversion policy ma chala kanda governor unarbu ne na ai wa kan de mai lowe ba maram di kaino ganda governor da koi sakar semja ge ai governor da hai udong na te ba delhi jalaga delhi da su prime minister da hai dong na te prime minister da honorable prime minister ai na su ei ke no koi tram nga pullaga manipur da government am sembi ona prime minister da open letter am tha chapa nei moi taw ji ko ai adugi kano authority dugi kano leite ba sakar sembase moi BJP party na masagi majority leiribani na party gi steering committee party gi core committee na decide tawgadamni who is going to become the leader of Manipur ase decide tawgadamni ada moi gi marakta mi mari manga amana leadership tanari ha base koi khangi miyam na khangi high level leadership tanabase ngarangan honorable Govindas na haibirakpa wai wata sijinarakpa miyam gi reaction lakpa then kokomina Delhi chalaga unaruba the Ministry of Home na silakpa ngasagi wari sanabagi process ani amadana kanogi kuki gi CSO ne haijaba kangbu yawba amadana yawdaba sigi process mayam jigi leiba results sing si yenga kanda public sina politician da onjalakbagi chance 99.99% lei haitai ko aduna maramoy kanda political movement ama utragadi ngasagi utragadi even example ngarangan urabani governor je kilometer taru helicopter to chalibani aje record ne haitare ko helicopter to chalibani makhadum chape ba heavy security deploy to chape adu chalibani adigi ngasi ngarang da kanogi miyam gi ihau je kam thina kanjal lage kana akhoi CSO gi angang sing adagi maru mapang sing office thong jabi ba adagi mayum da gypsy thara ga thirakpa si haure ba aduna sida moina akhoi CSO gi angang sing nataga akhoi leader sing je phajal len galo ne ko amungena boil torok to ne ba tamu asa habi re ba boiling water da leibne habi bu ko boil torok to ne ba aduna political step ama lauraga kanana CSO ga Delhi gi marak sida kanana bridging to doino hai ba poto adugi opportunity je kanona akoi gi BJP political parties na phajana lobi raga miyam gi khosauna basiga Delhi gi decision makers sing siga marak ta bridge to bidraga di madugi result to yam phajaro ena aidi drama macha ma tawne ne lowi tawbu drama sina mai palaktana karigumba lenga kama lakpata ga di madu politician miyam gi yam achowe achievement ne na miyam ne longna gani ha bi ismain tamse. Thank you very much. Akhoi hauzik akhoi government si anauba macham laeng khalasi masida mana tawkhiba haidi makhoi gi marakta soiba adigi lapse se du matik yamna laikre jasanta adumakpu haidi awonba ma purakna bagi damakta haidi president rules su lairure adigi khoi gi conflict si su chahi ani hena losilak pangamdre masida makhoi masasi sem haidi government ama anauba masemak lehaina khalasi masida haidi something haidi makhoi da semdok charak pagi kaino ma lakani haibagi thajaba leibra sigma tangda di oja sat kari mothambini ai wakan de ko government exebak pagada chahi ama makhai tangai tamon so bi gane ko masida chahi ama makhai sida miyam se khara pen na thaba khara su tar kadra aduga paisa su dum khara phasana tandan gi dum mare have the kai di 27 gi vote ki ko adu assam election je 26 fight ta gum dong magi ai wakan da masi keno je akoi gi hujik le riba political system je yam phataba ma ha ke ko se ai ji santa Nahakpam ha se ba ai na NBN sing na tawi thabak su pam dre ha se ba pam de ba ta ga su NBN sing je ai su nu si dra ba NBN na su ai me ju santa se tin nuksi dreba nuksi dawa matam da santa tabak tor por su ai na thugai ni bire na tor ko su ai na thugai ni na lai group kra yauri ba sigi hoji politician je da mo ai je ko sigi kambu je si muthatra di lema chakot pai di wa soi lai roi hoji any chief minister la kanda pari ni ko any chief minister la kanda karan mo eta oisno ba chief minister je ko se ta je ra desa me to oila se honorable minister kano MLA oila se ko ex minister ai tare ma oila se ko moi gi tara mari se moi gi ngasai 20 ka kano moi 24 moi na lista ka le ai se sigi leiba moi gi block am leire biren gi block am leire kuki gi block am leire wari wo ko da koi si leiba ngat pa kwai de luri si di kari no ai kana development prospect si di kanam dan udeva ngasi ma da manipur da bole pada akoi na nga kan urak pada bole paga ka gi mi sing je community gi issue da vote ka bang tane masi UP Bihar de en jati ja ne koi manipur je UP Bihar da muslim hindu gi tawga roiting to laga vote ka ai to adugi style da koi manipur su hujikti ngasa gi community gi nga ko ngasa gi election gi meeting ga to kan se samna da
से मैतै पांगन की जगह अमद मीटिंग तौकांदा स्वाइद वांगांग मलोय काना होरे नुंदांगदी पांगन गांगु दो मुक तोना मु उनरगा मोय प्लीज तौनबो होनबगी प्लीज तौनबो होनबा पांगन गांगु दो मैतै मु प्लीज तौनबो होनबा पांगन नगे मो बोले पगना मसाना पान की कैंडिडेट में होइतारदी मसाना मसाई कम्युनिटी दा अखोई कम्युनिटी की आई काहन दया दबने हाईवे कल्चर से भल ले रेबा हंदक की एमपी इलेक्शन से साखी ने बसे हंदक की एमपी इलेक्शन से दा कैंडिडेट लोइनमगना मणिपुर कंदुइनी अइना वोट का मणिपुर कंदुइनी नो युम हलंदुइनी आइ वोट का गिमनेबा मोइजे यस वही बोको इसिंग इचाव बाजार नुंग इसिंग चाव के बदुगी ड्रेन मैम की मेप पुथोकना अदगी लोकता की तौरिबा गाई एनवायरनमेंट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट का लौरम दबिदा इनलैंड वाटरवेज का सेम के तौरम बदो अदुगुंबा करप्शन लेवल दो पुथोकना ममांग द केन ngasi bawda any vote lepok candidate amana ka matamda candidate amana hana pairamba hana leramba candidate tugi corruption gi case point tara baw yaw na puthok bro amata puthok damne ambo puthok te ngasi bo puthok te ba ko last thawe puthok pra puthok te mai thamwe puthok pra puthok te block development ga lai ba solar gi kano ga se pole ga se yam ga ne ba pungang lang yaram ne se amata ude adagi MNREJS ki originally MNREJS di community work tawraga पैसा तालहलु हाइबने मी पैसा पंगलो नापी पोयो हाइबने ते मागी शेड्यूल मैम लो पार दिको अदुगुंबा मयाम म लेबा दा मसी लेना अखोइना ngसागी मसी लेना अखोइ मयाम जिदा हुजिकी मी अमे एकतना खनमदा मोय लोइना यानरकद्रा मोय वाखलोन दा होंग मला कद्रा हाइबि लाओएबा मसीगी साखीजी कराइदा लेग्रगे न हाय गांदा ममांग दा 2001 की जून 18 दा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की इशू जे तो गांदा अखोई मैम संगना बीजेपी की फिरान से लौथगिबनी अखोई मैम संगना मई थादोगिबनी मतमनुदा रीजनल पार्टी फेडरल अमसो मुका सेमे फेडरल पार्टी दो अखोई मदुगी फेडरल पार्टी दो अखोई मैम संगना मुथले वरिबुको अमुक चोंगसनग्रे असोमनो चोंगखरा चोंग एमपीपी सो मुक लेरी एमपीपी सो मुक खरखरा हिंग अमुक खकसी अखोई लेबाक्सिदा तौगदबा थबकसे कइनो हाय गांदा राजनीति तौबा इचिनाउसिंग यामसिंग को इनाउसिंग हाइता को सी मैम से तौगदबसे कइनो हाय गांदा अखोई की स्टेट की इकोनॉमी से अखोइना कंट्रोल तौदबनिना अखोइना जितना फेडरल सेमगिरा एमपीपी सेमगिरा मैतै पंगन यूनाइटेड सेमजिरा अदुगा नो मणिपुर यूनाइटेड आएगा नागा 34 ट्राइब तो दगी लोइमक रिप्रेजेंट यावलगा अखोई ओइबा मणिपुर की तोंगानबा पार्लियामेंट्री सिस्टम हम तौगा अखोई कैंडिडेट पुथोकसे गायना सेमजिरा सेम तागजो अखोई की इकोनॉमिकल स्टेक से अखोई की खुत्त लैतबनिना अखोई पैसा की मतंग लाकांददी अना वोट कार से वोट लेपे अना वोट कार की प्रजा की मियामदुगी हाइबी तामोसु हाइबीग्रे लेकाई खतगी खनमनदी यारोय मीगिसु मिनिस्टर ओइतादे अतोपैसु खनगदबनी अदु खनगदबनी हाइबीग्रे अदु तौगदब पैसा मयामदुदी सेंटरदगी लोइ लाकपनिना स्टेट की एटलीस्ट यामदबदा 10% अखोई शेयर जो हापद स्टेट से वाजरी पैसा मैम हल्ले स्टेट को सी लेबनिना अफब पॉलिटिशियन पुथोप नत्रगा पॉलिटिशियन मैम की वाखलोन पैसे सोंगदो मानदे अनटिल एंड अनलेस अखोई इकोनॉमी की अचौबा ngasi थोइबा इहो सुमाइना मणिपुर इकोनॉमी से अखोई 25% दे अखोई खुत लेहनगनी गायने इहो म तवकांदा अदुगुंबा इहोदुना अदुगुंबा इहोदगी थोलकपा अदुगुंबा कहनी पर कैपिटा इनकम जे हेंगला कांदा अखोई की स्टेट की ओइबा रीजन की वाखन खनबा पॉलिटिशियन खरा तोलागा मदुगी बैकिंग दगी अखोइना थोइबा पॉलिटिशियन दे अखोइना फाइनेंस तोबा ngambam changebako कुकी की होजिक लेरिबा गसाई पॉलिटिशियन मैम से मोय मिड उछलगा यामना मुगा फाइनेंस तौगा मिसे मोय की मनिंग द लेरिबा इकोनॉमिकल एक्टिविटी मैम दुना तौरिनेबा अदुना मोयदा इंपैक्ट केम लेतेबा अदगी अखोई की सिदा लेबा पॉलिटिशियन सिंग सिदी ngasi मिनिस्टर वहनदबदा ngasi थिका सुहनदबदा अदगी ngasi अखोई की कयानी डेवलपमेंट वर्क से तौहनदबा गांदा मोय की ngasi की नेक्स्ट इलेक्शन लेपगी कैपेबिलिटी से अदुगी मति हंदेबा मरमदी ngasi मा हजि पौनम चौना इंडस्ट्री मिनिस्टर ओइरिङैदा थाइना अखोई आंगांग ओइरिको याम कन खंगुदि नते अदु मतमदुदा अदुगी ममांग मतम अदगी एमपीपी की मतमदा अदगी रिसांग पाबुंग रिसांग ओइ चीफ मिनिस्टर ओइ मतमदा सोय मतमदा सेम की इंडस्ट्री सिंग से मणिपुर अमा बहु सर्वाइव तौदेबो हजि अदुना इंडस्ट्री तो सर्वाइव तौरक्तबनिना इंडस्ट्रियलिस्ट सिंगदुना सरकार की पॉलिसी से इन्फ्लुएंस तौगदबनेबा इंडस्ट्रियलिस्ट मैम एंटरप्रेन्योर मैम जिना सरकार की पॉलिसी से इन्फ्लुएंस तौरकांदा मणिपुर चौखनबा सी तौबा दरकार ओइ तुरेन इरम से सुमाइन सेंगदबनी बाजार से सुमाइन लेगदबनी टूरिज्म की सेक्टर लेव एंटरप्रेन्योर सिंगदुना टूरिज्म की ओइबा मागी ngसागी वर्ल्ड टूरिज्म एरिना दा मणिपुर से कमाइना टूरिज्म मैप ते यावनगदगे गाइसे मोइना खंगदुइनेबा पॉलिटिशियन कै ngसाई की अखोई की ngसाई जो हाइबीरमे तामोना को तामोइमा दा हाइबीरमे
politician की कनो से IPS हो जो IS हो ताजो मोई की जगह से हम लिमिटेड ने मणिपुर दी हम येंगे हम नुआई से कमाई तो वेदा ओजा हो रंबा मना नत्रगा IS हो रंबा मा IPS हो रंबा मना मागी ड्यूटी दो मागी ड्यूटी टेनर गवर्नमेंट ड्यूटी टेनर दो लोरे कांदा गवर्नमेंट की असोई बसे हम हायरक पगी सुमाई तो डी फादम नि गाने हम हायरक पगी TV टॉक शो दा ngang अदगी कनो दा अखोई की कहनी को पब्लिक मीटिंग दा ngang देन एंटरप्रेन्योर की ओइबा प्रोग्राम दा ngang हम पसन चने को अनटिल एंड अनलेस मणिपुर बिजनेस तौजरीबा मियाम सिना मणिपुर की पॉलिटिशियन सिंजे फंडिंग तो ngam अखोई अदुगुंबा पॉलिटिक्स उबा मणिपुर दा फंगोयबा अदे सोंग फंगोय मरमदी कइनो कांदा दिल्ली दा लोइन डिपेंड तौबनी स्कीम लागते यादे प्रोजेक्ट लागते यादे अदगी चेंग फ्री दा नफसा की चेंग लागते यादे वरी बोको एग्रीकल्चर डायरेक्टर से सामुकोबेना अमा लेमी अनमको अदो अंकल सामुकोबे ओय कांदा मणिपुर से चेंग ख्वाइदे याम पुथोकपगी नेशनल अवार्ड फंगलायबा अदुबु अदुई नेक्स्ट सहीदा दुम इसिंग अमतंग जावि चेंग दो जर लाउना दुम ngasai cheng leraktabagi cheng mamando hoji 40 50 55 yaurida ko matamda koi 32 cheng lerami ne ko pot tangkhalakpagi ri kanai ba tangkhalakoi maramda chumba bai abone da maramda chumba haibdi maram chumba haiba athadi kaino hai kanda mapana yonbada akoi maman yamna farmer recovery yam tawre hai gari phang phai ba akoi gi sidi storage da soirakpa irrigation soirakpa adagi leidana ko time kaino da akoi gi water storage da soirakpa then akoi gi fertilizer me am soirakpa si me am sina akoi subsidy level da yam changi dagi akoi je hen dependent oidana akoi gi ngasai gi self sustainable oiba model da lakta basine ba aduna hojigi ang miri ba wang du da hojigi lep hojigi lai ba MLA sing sina मखोइना हंदक से कई लेंगाक से सेमक मतमदा मोई वाखलोन से होंग ngam हाइबदो आई याम ब्लनली दम हाइगे मखोइ केसु होंग मोय सिगी मतुंग दसु 2027 दसु होंगोय 2032 दसु होय मरमदी लेंगाक सेमिबा अदि सोशल वर्क तौबिबा मयाम सिना स्टेट की इकोनॉमी से सस्टेन तौनबा इहो म फाव ngasi बो होद्रिबा अखोइना होद्रि अदो स्टेट की इकोनॉमी से सस्टेन तौनबा इहो म होरबा अदुगी मतुंगदा अखोइ की पॉलिटिकल पार्टी मा लेरबा अखोइ पॉलिटिकल पार्टी से अखोइ की बिजनेस तौरि मयाम एंटरप्रेन्योर मयाम इलाइट केनोसिना business adagi business activities in a drive tawraba adugi level du lakta gadi manipur gi oiba wakan khan manga makani karnataka hoi center ga mungna banga mi jini andhra pradesh hoi mungna banga mi kerala hoi mungna banga mi aduna hoi state hoi manipur di adugi matam do yam watli na ismain thamjai okay